tu ne hi clarification video khat ka hit polling hi in hi video he ananga yote kalung don na khat su to 7 day ban ti sa ka ute ho jong amin singa langa thinjola ka bis thangau tha kan ki loi khom pi pang kha omin ikinga ka ute ho red cross road na ka ute ang khom iti dana amma ko evangelist na newa khubang loma asuna jana medium the khat su na gon tha cha ta na ko thiom heu ka this khai kam ka don ta po mission le accept na bang macham ta po yatis jiji ka khu phone khu viewer sa ki hola cheng kha cheng ni hola kholam ati a ho bu mi ho chu chu sei cheng kha cheng ni ki hola ta bo lim sa hi vine aki zan na dinga ki vet kol na ding sumum ha le nang na da mala view hauji pathin thuam kha se lo koi man vet pi lo a ji ja ko nang na da ma cheng kha cheng ni mu le boy missionary nei chula it sonia wa dinga missionary len pen ka a son me ho kin ka chop ma he Hechiwan nulam evangelist chin kholamin a holim na he khol chelna kinein hitabang hin ama sei bang hin imacha aumpoi ti pachu phondo na ka hin nei masana he ama da sei na hin ke thenjol 7 day adventist amin pha in hichiwa hin lhagaw lama anaki wo pi pa chu koi ham ti chu khol na kinein a hin la hitabang lhagaw lama anaki wo pi ai lo le anaki sa thei pi anaki zui pi ding chu koi macha 7 day adventist ho bunga mu dai nom po na he he che he aman a het khil ham ipi ham ti wang chu aki heta po na he ani na red cross road na 7 day adventist member vai phei pa wa paw khat a pawa tho in he ta bang chun sun neu hi ama video ho he cho he a ko na video se ma cheng khat cheng ni adam mo ki jan na ding ho a hi sumlo na nei danin a sayin chule 7 day adventist a evangelist a pomahi ta lo dan ahin ta lang ena he hinge 7 day adventist su them chakhat aki omen churchan pula hin a hin north east hian lang india hian lang wanoi pumpi han tam pia ki omen a he a hin churchan pula ho wang chu aki ki hesu ke yin koi ma cha he aki ki he mo pon he a hin la kalung don na khat chu red cross road na koi ham vai phei pau tho a eta nu chin khulam to ki ngai luta ki ho thei chu aki kholen am po na he he chong che a het khil ham ai lo le church he ama hin ma hola mo ki to han tia he abor mo mong ham ipiti ham ti wang chu aki heta po in hinge alang khana sun neo he Manipur Conference of 7 Day Adventist no ya hin evangelist in anakila na he ahin la ama medical issues in akal kidney fail ananai ze in hichi sun nevin kidney fail ade hi mitam pin evangelist nulam adam danin adam ji akona annei dan tabangin isevin ahin la chi cha hi pona he 2014 13 14 langa kona a sign and a symptom ho jong he anom hi ta in ahin la phat hostel boarding a college ana ki omji chun hitabang chun a phat cha medication chu anaki chi zolo hi ji chun hitabang chun 2021 22 lang chun ang ha kho si ne ki he in eta chu zia hin ne ya hi le 2022 March a zia hin ne a hin nei zo wa chu hung ki hedo a hi ha ta ang ki hedo a medication hung chi ai le hitabanga chu na tong thei lodin mona hung ma hi in hitabanga chu Manipur Conference in jong nang hi na fit tapoi na thing tapoi tia a peido na i ma cha po in ama hi akizan ding ji ai ta ba break a uma hi in hitabang chun akizana hi le 2023 in gal ahung peita in eti chun chingmei ronga head office a hi ji chun chidang nam dang hota ki gom khomai ji in administration lang hi neu khat aboi hoina lai je le so neu hi adam nai lo je in ama chung chang thu hi ki sai nai po na hi ti pa chu mi pin in a head divin de yo mena hi eti hi ji chun so neu hi athiding din mona mai ta in ama tabang case nei ho hi koi macha damum lo hi a hin la hobung mi te ho zo selamun te na mi ho zo sen pathin hinga tauna akiman pin ahung ki jane na hi le etabang chon miracle la hung dam hi hetabang phat din muna dingai pathin adam sa jong hi de ham ti hin ta san na kanai na hi ya chu ama hin tu a hi
ดำซ้อนินตินหิงซ้อนินตินหินพาอินตินหินละปะเทนินวัง purpose ขัดเนียอดัมสามองให้ที่วังสุกัยมาตาสนะเฮที่อาจูปะเทนินหินคูฮีอจบปีเบอจบเบปีมองให้ที่ปาจุกับปอมเทนอาจูปะเทนิน purpose ขัดมาจุงให้อันนี้หินอามาอินอิตาบังาปะเทนทุจุ present abol dan pa chu thu chu mai tain hin wang pathin wang hin sun neu hi evangelist sun neu hi ipiham khatna din wang amang no me ti pa chu tu ne he ka ga phon do the hi hinge sun neu hin GMFDI don but na ne ya konin ama YouTube viewer se he sang pi aphaji da hi hin la hi chi ho ji a chu nu lamin ama ji a sum cheng khat cheng ni akilo a hi lo le sun neu aman a chop leu dana akisai pawang he adi poi epizena mitel ama hen GMFDI sanga YouTube abol masada hi in ATM channel hi GMFDI sanga kum khat langa masazo hi iti cha hi in ila chu pathin thu jang ken na sei na hi GMFDI sanga ATM channel hi min na sata na follow masala na he pasat chu hi na hi nulamin he dinga ka dei khat chu hobung dang ho banga 7-day Adventist in officially head letter mangcha press release ki bola na do nai lo hi ti hi an hen lang hobung dang ho banga achi hitiding no so aum ding na chi lo la khatiding ta da ri macha jong hobung sunga ki bol lo ki sei lo hi 7-day Adventist member khat hi na hi chlai mu na chi thei chu achi thei na ma hi le he chu ama thu he ta hi hin wang ke hon hi tabang chun 7-day Adventist so hi official lin koi macha GMFDI ka kham po wina hi ti pa chu he diwa ka de hi tu ni chan ge 7-day Adventist te adin naw hi thagaw mang thai hon atam thei peren hu hing na anei thei da diu hi ki ngai to hi in pathen thui jang kya hi na banga ki chi pi chule inam pi diu wa hi inam piu ki tun do ki na dinga hi na sata atang lo wa taw na ki manga hi tu ni chan geya hi hobung izan ham khat hi tang lo hi la ni hla si hi ta banga na ho sei banga chu taw na mei ki ti zinga hi taw na ki mang zinga hi ni hla si a fel lo wa tu ni chan geya ki a chi pi zom jing na lai tam pi 7-day Adventist hobung ma hi chule hobung dang jong ka hen hi Lutheran hian lang Praise hian lang Baptist hian lang adang ho jong mi tampin abol o he ya chu GMFDI mun se a hi nam pi dinga taw na ki man na mun hi pu in chule pathi nen adon bu na mun hi pu in hobung tam pi le ho in tam pi a jong he nam pi dinga tu ni chan ge ya ka chol tai kanang tai team lo wa mun tina hi midang church member hon jong panala su ke hi nulamin hi chlai mun se na tia hi le di lo dinga hi mun chom hobung chom ma thagaw mi ta pathin ta ki connect ta ho jingka ni hla si a fel lo wa taw namang ho am ho struggle ho zo se hi pan na be hi na ti na tabang hi namu se na hi ta na hi ya chu pathinin GMFDI mun se atipon hi mun zo si a hi pathin ki bon khom si hi in muna jong taw na ki man hi to GMFDI se na tia hi le in muna en ne na dinga taw na jong chu GMFDI hungman ngai de dan khan nom ta na hi aji chu phat theina zo si chu phat thei thum ho pathina ko na pan pina thum ho chu GMFDI lung masalowa at ahung po do lo dinga hi le tunia pana hi en ne na diu wa jong taw na man ta loading imut na jang taw na man ta loading i vai ko na dinga jong a hi lo le in sunga phat thei chan na dinga jong i taw na man ho hi mo he ding tam ti hi question ka bor no mi na he a chai na dinga ka sai nom chu GMFDI hi Gospel Ministry for Disabilities India kitia hi in hi disabilities ho dinga hi ministry khada hi in pa chanam le na hi nakipat ti lai chu a hoin ki paw me na hi a hin la tu hin thagaw bu ki no do namun thagaw bu a ki chip namun thagaw bu ki bul namun ahung heta na hi hetia hi ji chun
GMFDI kiti pa amining pa ta ai asel mang tan ali khu ta dai disabilities holding na to ai le disabilities ho chu na su dam ding hi Jesu Christa le ya len la chu mit cho ho ho mu sa in chule na kong chat mo ho na ngong ho khu za sa in na kong chat mo ho dam sa in kum som thum la git zen a zenga a chi thei ta lo pa jong chu Jesun akai thovin adam sa ta na hi ala tu nia nang na ministry hi iwa na hi le Jesu Christa nom pia amata o ana hung ki ho pia hi le tu nia na pi disabilities ho he khat be in dam na nei wam khat be azang khat be chi a anangong khat be in ho za a mi cho khat be in khumuna ne yam ti pa hi do na ka nei no men hi hi cho chom thei ta lo ji a hi veleu chun satan ki chipna a hi ta na hi GMFDI hi Gospel Ministries for Disabilities India Hizolovin Gossiping Ministry for Demonization India zo asu ta na hi iti he ja chu kisai sian namun kidam namun chule hichulai thil habu vop ki bol namun a hi ta ja chu GMFDI chu hi chun ali khu he ta na hi hi che thu ikinil ho hi thagaw lam thila hi in ya chu ta salam thuai encounter ki bol na hi pu in ta salam thui la ka sei ding ma cham po na hi a hin la mi tam pin thagaw mit wa na nei theina ding ji a chu thu ho hi sei ngai hi ya chu pathin thu hi kinil ngai sei ngai hi a hin la zum mo mo le e pham hi na lo lo wa ke ho ding mi khat ta tu ding go tu ding ki ti ho wang hi i cho wang hi a koi koi jong i bol lo de phai a di lo na pa chu jang ke ai sei wa chule a hi lo na pa zo chu jang ke ai sei wa personal mi ki mu sit na le i pe ham mi te hon e ho Krista amu thailo naw mi cham mi hlamin e ho pathin thu sei ho chu i va ton wa hin e ho chu zum mo za mo e lo le a hi lo vai ke ho tiu le mi ho hi i tabanga influence phalo i pi diu ham ti pa chu atha avela i gel ki divin ka dei sen he eti he je chun nulamin Seventh Day Adventist member Tenzola thagaw lama na kiloi pi pa ati chu a umpon a ki hapon a het hil ham ti pa chu I mean pa ja chu ki khola om lo ja chong ki sei hi in chule Red Cross ro na itaba sun neo hitabanga hin seya i ma chalo tha hin sei ding chu koi ham ti chu a ki kholen a ki mo po na he hitabanga he ja chu phamo ki sa in hitabanga chu mi tat tu ding dan tabang kha na lungyal ngai tu na nei tampiom ja chu e che hi kain si ma he bovin a hi theile mabana mi ho bung min sei zat zat ti ho jong hi bol daw hitin a hi lo le khat la khat ki tu mo thei na dinga thu thang ke kampi to khat la khat ki ta to gu ti ho jong he bol lo vena phai so la son nevin GMFDI video ho reply abol na ko na income generate abol a hi chawa chu medication a ke bol a hi nai sai pon he aloi nu le ain kute anu pa u te hon mei khom thei thea a mei khom wa chop khom wa azat he po fin he iti cha hi in azau khat le GMFDI in sponsor abol as achop danian na ngai to vinate ti pa jang chu adi lo dan kain sei hi chule mi pi te hon zo head diu cha hi le Messi fans to Ronaldo fans te hoi ba lo di wa hi pathen thu hi ja ching thei ta la nun nem ta a i phui chi chu adi zo ham ti pa hi ingai ke over ching thei ta yum diu pa chu pathin lagaw thing pan pi na ki thu mo wa pathin thu di nei he sain ti pa chu i hoi pan na di wa hi in khat chu mo open pia khat langa chu mo ke khai jing ding a hi po na hi adi pa chu taw na po min hol la chun na mu ding hi ti pa chu kain sei do nom hin tin ale sainom tampium jong le tu ne chu clarification hi a hi je in video sau pi sai po ten hi chan chu na hi sa taw ten izam tia i sei khile sei walum le pathin le mi pi hon ingai dam taw hen ta ke pai